es 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 es. Sepi amat nih komplek, berasa masuk dunia lain. Es wancir. Hehe. Haha, hehe. Main nyelonong bayi lu bocil. Untung rem gua pakem. Iya bang, untung remnya pakem ya bang. Kalau kagak, wah. Tobat gue. Gak boleh marah, tahan emosi, sabar. Lu mau beli apa kagak? Es batu bang, 2 dibungkus. Lah, kata gue orang Buminah apa? Masa kagak ada? Ya kagak ada, bocil. Buruan, pakai mikir segala lu. Es setipnya 2 deh bang, kalau gitu. Mau rasa apa, Cil? Rasa es batu ada bang. Bodoh amat dah, pensiun gue jualan es, mending jualan cupang gue.